Kiper 110 langsung aja dulu ya guys ya, untuk mencapai ujung nih. Nah, Kobel hanya membutuhkan 600 ya guys ya. Jadi kita tinggal lurus aja nih. Kalau mau belok-belok lagi ya lama lagi. Langsung aja hadiah pertama. Klaim tuh 100.000 FIFA koin. A few moments later. Bang Kobel 110 klaim tuh. Ini dia Kobel, goalkeeper Swiss, goalkeeper Dortmund. Kobel gokil ini.